abatura ku rugo mu district ya Bushenyi bashobora kubatungira ebyo bwegese aho bashobora ngo uburugomboro mu Bushenyi eri mu ishomero rya gavumenti kandi ekirikwesiimisa Bushenyi nka district no kugira ngo niyo etwire nesinga ebigezo bya PLE okumara emyaka erikurenga 5. We are proud of our schools in this municipality because Bushenyi Shaka municipality has been performing very well in PLE examinations. Shimirwa mnonga twabasubyo mu ryo kumwanya twinisho meronkeri umwanya gwisugwa cyampunga nshumi subcounty shima mnonga kandi abembembezi bisi mwebare kuturwana nabo abacici kagira amashomero universities ni nyingi za primaries secondaries kandi president Museveni wihanga aboro kambarimo kushomesa abana abo butajyahereza n'abana abo kushomera aba UPE. Abebembezi ba Bushenyi nabo bongera basima government ya Rwangiseriza ahabo kubahereza amarwaro go mtindo ogayitsereho no kubahereza embazi aho bagizire ngo abanyabushenyi tubakibonabona no kushanga embazo mu marwaro etari kubanza nyenda kusima government ya Rwagati okurabiro ministry ya health hamwe na national drug stewards abutereze embazi kandi embazi tukagitwara umarwaro gite especially health center 2 health center 3 government ekongera mu amane muno kurora ngo abantu bitumbatunga emibazi yenu timely embazi yetu health facilities and receiving embazi yeju quarterly on time tarokwe kwasa kuona umuntu ngo agenza irwaro yasange embazi teri tugire hari programs za government ezeretsero mu Bushenyi nge ya parish development model irrigation scheme bamwe tugambireho nabo bashoborera ko baganyirwa mu program ezi ngo akuba bonka abantu bakabatakwebasa nahereza guza ruti yuko banze butoke nagure mpunu ko naguzere mpunejo nagirebera najora kuyayangire kuzara nagiguze mutwara na 5 emtwara nane kanejo najera abana school fees so batwatireho hariye giskimu kushashura miliyoni 4 n'imitwaro nshanju batuteraho miliyoni 15 n'imitwaro 25 so zona za tutoringa miliyoni 19 point something so tube tutakubasa kucebasiza abakaza bakayikuru basimo ubutegeki burungi bwa president Museveni ahabo kuringaniza ubutegeki bo mukazi no musheisha aho batorekere ko muhwezi wa president ariyo mcyara prime minister ariyo mcyara speaker wa parliament hamwe na nabandi tureba deputy wa president arupo tureba speaker umongo ariyo mukazi turantwehurura ntongera kumukunda tukiye niye basize kuma ebyo buhangwa okorabero mukwereza abantu za gasi yabaherezo rwezo kwenda kurinda omutindo gw'ebyo buhingi okwombeka za factory ng'ebitoke ya Nyaruzinga banana factory ebintu eby'abatura barikwesimisa so ni sima kugahati nakigafegana no kutekera abana banje na mukwe ubwo kunabasakose gase sima nze yabeo sima government ukwijika kushaba kwitu umwijike nyumaho ameza gahwire tukaterwa ecika bingi yo muri kakanju yaba affected omuru Bushenyi obuhereza bwa government obukwatereine n'ebyo bwegese ebyamagara enguto amaizi ebyo kwerinda obuhingi n'oburisa na nebindi byashikiremu kandi abanyabushenyi nibabyesimiramu agagasha Olivia na Sasira bwa Tayari West.